I'm on the outside. Jebote, ovo loši gori put, ovi ko naši putevi u Srbiji. Ovo gore od puteva Srbije, nikad nisam verovao da će to biti moguće, ali gore. Šta misliš da ću da uradim nego da rokam Njemce? Čekaj, gdje je ovo pitanje? Ti si tu, pička. Ljubim, ništa nisam rekao. Ništa niste čuli. Gdje je sad ovaj drugi field gun? Aha, eno mi ga ispred nosi, nisam vidio. Vjerovatno što ga bio ispred nosi. Jel ono drugi jest, sad ćemo i tebe da roknemo. A. Gdje su sad ostali? Šta, nisam ništa slušao. Oh fuck. Ajde, ajde. Tako je. Šta nisu vada i mene roba. You good? You sure? Let's go. Get a move on, driver. Put on the damn shoulder, and the bitchy's gone. Ramirez, pull yourself together. Get us to that village, driver. Their artillery's holed up there. Trebamo tamo. Zašto bih izlazio iz tenka, brate, ne mogu da umrem. Cannon's gonna slow us down. Hit it. Where's the cannon? Clear. We're taking damage. Gdje je drugi, gdje je drugi, gdje je drugi? Gun down. Go. Evo te šta je ovih protiv tenkovskih, ovih, kako se već zovu, ovih, topova. Ratatata, boom, bitch. Ajde, rokni ga. Tako je. A šta ti misliš da svoje municije možeš tenku da uradiš, a? Šta misliš, majke? Šta je? Šta misliš ti, kosi? Šta ti misliš, kosi? A ne, ovdje trebam da uđem. Aha, ne, to se treba da uništa. Dobro sam uradio. Ja me, sir. Nešto sam pogodio. Nisam ih nahvatio. Sri se, bila je ova misija. Kad sam
ja isto, jao. Mislim da znam, sigurno će biti neka misija da ću se i avionu voziti, 100%. To što je to bilo i onom Call of Duty, ne znam kako se zove, ne mogu se sjetiti. Da mogu, bilo bi super. That was the last one! Village is ours! Tako je, Village is ours. Ja, kako se zove, mislim da je Call of Duty World at War ili tako nešto. Brothers at Arms, tako se zove, da. Ne znam, mislim, nisam siguran, neću da vas lažem, ali sjećam se. Ali nemam više taj CD kod mene, to je moj tata dao nakon svom kolegi sa posla, pošto ja nisam uzela, pa na kraju nikad nije vratio. Ali nema veze. Field gun, flatten it! Move fast! Get a move, lad! Malo sam te rokao. You got it! Malo nema više ovdje, nema. Give them hell, lads! We're taking this position! Okej. Okej, gdje su oni? Ha, moram malo ovdje. Skagači. Kako da ih pogodim? Tako. Good job! Šta ti misliš da možeš? Gdje misliš da možeš da ide? A ne, ovo je moj. To moje ljude ubijate, a? We've soon taken this spot! Eto ga. A svi su mislili kad su ulazili u Prvi svjetski rat kao vratit će se ponosni kući, rat će da traje manje od 6 mjeseci. Dakle manje od godinu dana ništa. A na kraju te šta je sve on bilo? Gomila bolesti. Katastrofa bila. Bilo 10 puta gore nego što su ti čekirali. Znači, zato što smo se mi držali, Srbija, Evropa, svi smo se čvrsto držali. Bum! Malo da ga opravimo. Tako, objective complete. Artillery ahead! Now we cut them all down! Sačekaj. Prvo ovo. Tako. Got it! Now move! A, nije to to, sačekaj. Ne vrdaj se. It's gone! Move on! Sad mogu da se pokrećem, jer da je ono još u životu koliko bi me već puta još pogađao. Ne mogu sad da probam. Ne želim, znači. Ovo je živo. Blast that gun! Oni su prvi put ovdje. Fuck. Throw the shot closing on us! Still gun there! A fuck, promašio sam ga. Ujebe majku svoju. Dobro, promašio. Do something! Pa ne mogu na njih oba. Tako je. Got there is splinters! What the hell was that? Tako. Shut them up! Neka vrate roka ništa ne nije. Fuck, kako ću sad pored... Ja sam neću da ulazim u reku. Let's calm down! A ne mogu ni da se okrenem. Why move that field gun through? Gdje je jebe? Aha, eno. Jebote, mene ovaj most ne počeće kao iz Far Cry 2. Au. Kao da su kombinovali više tih starih igrica i stvorili jednu kao ultimativnu, što se kaže. Eta. That sounded bad! More damn mud! Throttle up! Push through! Kad sam u blatu, sad me lako mogu karati. Čekaj. Bum.
artilleri jedna. Ovdje ti i druga. Sad ćete i vi malo. No, waiting for us. Get us moving! Shit! Can't get any traction! Push him back, lads! Get up, Bessie, you sweet scum! Here. No traction, sir. I can't move her. Come on. Come on, man. Richard! Richard! Hey, you do mind? You're gonna get us all killed. Edward's behind you. Au, odjednom.